Prvo zadovoljstvo mi je što sam ostao u pobjedi, to je broj 1. Broj 2, ja sam došao 8. kolo, mislim da za neka 2 mjeseca imao sam vremena da upoznam ekipu i sigurno da ono 7. mjesto mene nije zadovoljilo. Ja sam rekao i možda neki moj zadnji intervju gdje ćemo probati da želim pobjedu koja će sa par pojačanja da ode u Tetovo sa Škendijom, da igra ili sa Vardarom u Skoplje sasvim ravnopravno i da se nadigravamo, ali iskreno i realno da smo mi u toku ovoga prelaznog roka izgubili 6 ili 7 standardnih igrača koji su napustili klub. Međutim, želim da kažem da ova ekipa što je ostala ima karakter, to je broj 1 i zato sam i ostao u pobjedi. Broj 2, sigurno da mi je žao što su pojedini igrači otišli, ali to je fudbal, tako funkcioniše i nisam nikad bio alibi trener i nisam došao da vam kažem da sad ja se nešto ću da kažem kao bit će teško i tako dalje, ne. I sve da ne dođu pojačanja, smatram da ova ekipa može da napravi, ne možda ono što sam ja mislio, ali sigurno sa jednim radom i sa jednim karakterom koji ovi igrači imaju, da možemo da napravimo ovo što traži uprava nova. Drago mi je, ja opet moram zahvalim svim ljudima koji su me doveli, kako sam i došao, normalno da mi je drago, najvažnije, prvi segment koji je mnogo bitan, iako smo kasnili možda, ajde da kažem ja, mikrociklus sa 7 dana, uspjeli smo, zahvaljujući tada u tom momentu i predsjednici Ireni, da počnemo da radimo možda malo kasnije, 12. ali mislim da tada nismo zakasnili i najvažnije je da ovih 10 dana smo odradili. Odradili smo sa ekipom pretežno igrača iz Prilepa, gdje smo imali sa današnjom utakmicom 20 treninga. I sigurno da i ovi igrači koji dođu, nadam se, ja sam rekao, da i Novajlije ne mogu da dođu u pobjedu. Novajlije nam ne trebaju, ja neću dozvoliti ni jedan igrač da bude Novajlija. Nadam se da nećemo pogriješiti, nego da ciljano idemo što se tiče pojačanja i ako uspijemo da ih dovedemo i da budu prava pojačanja, onda će pobjeda dobije dosta. A ako pobjeda pravi da bi došli Novajlije, da kažemo doveli smo 5-6 igrača, a da ne podignu nivo igre pobjede, to ja neću dozvoliti. Kombinacije, zbog čega, šta, kako da dolaze, pa su došli tu i to mene ne zanima. Mene zanima samo igrači, oni koji će da daju srce na terenu, jer ono što sam rekao i uvijek potenciram, imati publiku kao što ima Prilep. Ja sam živio u 24 grada. Nigdje nisam doživio, ne samo kao trener, nego i kao igrač, nigdje nisam doživio da neko više voli fudbal i da zbog toga pobjeda mora da bude uvijek u vrhu makedonskog fudbala. Tako da sigurno da moramo svi zajedno, ovo sad, tako je rekla i predsjednica Irena, da pokušamo ovih nekoliko mjeseca svi da budemo, ali baš svi, od građana pa svi do nas u klubu, da nekako se stisnemo, da pokušamo da napravimo rezultat i ako to uradimo, onda sigurno da mislim, ovako ovo što sam ja vidio, našto sinoć gdje smo za možda pola sata završili više nego za ovih 10 dana od kad sam ja ovdje, sigurno da ona nas očekuje možda i svijetla budućnost što se tiče pobjede. Ono što mogu još da kažem, da definitivno uprava je donijela odluku da se ne ide na pripreme, da su prioritet igrači, da budu zadovoljni i ja sam za to, jer igrač koji mi je zadovoljan, onda sigurno mogu da tražim i da od njega sve da da svoj maksimum. Imamo već isplanirano sve, što se tiče utakmica. Mi smo danas igrali sa Renovom, izgubili smo 1-0. Sad kad bih rekao da je bilo dobro, nije, ali ja uvijek kažem prijateljska utakmica je prijateljska utakmica. Nisam od onih trenera koji traže protivnika da bi dobili utakmicu da kažem uprave mi smo dobili. Ja sam tražio i od Peca koji je zakazivao utakmice da budu to utakmice najjače. Tog momenta i znam na što mogu i ne mogu tada da pogriješim pojačanjima, tako da smo danas igrali s Renovom, ono kao što sam rekao, izgubili 1-0, dosta umora, međutim moram reći da
i to potenciram da mlađi igrači koji su igrali danas, znači drugo vrijeme, dali su mi za pravo da kažem da postoje igrači u pobjedu koji su možda i bisteri makedonskog fudbala, da nadam se da ćemo ih mi usmjeriti u pravom pravcu i da pobjeda treba da dobije napokon možda i repstivce, kao što ima i sada, kao Nestorovski, da ne nabrajam ostale, ili bivše koji je sportski direktor pored mene, i sigurno da idemo na tom cilju, da pokušamo da napravimo rezultat i da damo možda šansu pojedinim mlađim igračima. Opet kažem, prije ću da guram mlađeg igrača iz Prilepa nego što će dovesti igrača koji neće biti pojačanje. Znači već 28. igramo sa Javorom, sa Mačvom, pa 31. sa Javorom, pa 3. sa Makedonijom Đorđe Petrov i na kraju 7. sa Osogovom. Sve što igramo u Prilep igrat ćemo sa Osogovom, a ostalo igramo u Ohrid, tako da sigurno možda tu imamo jedan mali problem, ipak nije lako otići 2 sata, putovati, odigrati utakmicu i vratiti se, više istroše igrači na to nego možda na samoj utakmici, ali tako je kako je, nećemo da se vadimo. Bitno je jedan cilj da bude svih nas. Ja sam pravo da vam kažem i ponosan i rekao sam i čast mi je što vodim pobjedu. To sam i potencirao sada kad sam bio na odmoru u Crnoj Gori, da mnogi ljudi me uvijek pitaju na što stari za pobjedu, jer znaju da je pobjeda veliki klub uvijek bila i možda druga, treća po gledanosti što se tiče utakmica. Nadam se da će ponovo se to vratiti, a jedini način da se vrati je to je da igrači pokažu i dokažu i da možda dođe 200 gledalaca, a tih 200 da kaže još 300 kako je pobjeda dobro igrala, tako da na taj način pokušamo da privučemo publiku. Nadam se da će uprava i siguran sam da pomogne svima nama igračima i da nam bude jedan ogromni servis i siguran sam u to. Volio bih da ne odemo, da igramo van Prilepa. Znam da će upravo sve uraditi da ostanemo da igramo u Prilep ovaj prolećni dio, dok se ne napravi ovaj naš glavni teren, a poslije toga sigurno da će pobjeda da ide samo prema Evropi, a smatram da pobjeda samo mora, može i hoće da bude evropska ekipa.